Enti mame monitor wedding komo wo ha no paper na CJ me wo yawdie kese wo de ekoso ne ho se from 2nd June ya next for ne midwives ya come midwife midwife na ji awo count na kwa yare sabia midwife na ji wawo na CJ almost strike for the number of days almost strike negotiation na was koso. And according to GRNMFOI, omo de woman krata ene ehun chise nyina command penifo ma mo promise wo mo samo be capture wo budget finance minister ko ready ye mo ready budget we ene de mo ka cha nurse for the midwives ne say mo an capture wo budget mu chaje se wo mo twen 2026 budget abode be kwansa no ma capture Enyema bi a omo request wo mo so omo pe allowance omo 13th month allowance uniform allowance of 1,000 Ghana cedi no ye de be madness ni bia book and research allowance ni ade CJ enti say sika 2 billion Ghana cedi e ka ho asemi enti ebro ye so asoman anti ye hwema ni particle mu a oxygen si ni paso ka mu na ye hwe obi akodro yare sabia de ne yira waka no akodro yare sabia wanya midwife amana mo na mana nyina wo enti no na ye pe. And there is certain snow crying say, na nipa bi anya kukudro de sa asem at social media air politics. What is social media their politics? Why na beti me aka chem so wakwaya sabia me aka chem say, nurse ni we na be sha nurse ni baru bisa ne say, wo nurse ni ukita degree na so ukita diploma. Why na kwaya sabia say, nurse ni abegina wo so wo beje o vital sane ade. Wo tumi bisa ne say, wo nurse ni na wo be sha me no. Wo kita diploma na say degree. Since when asa ensem we eba mu ye ba ye ka no nurse fo adwuma mo ye ana midwives adwuma since when ye so heartless because of politics na anopai retiring nurses are CJ no mo kasa ye no. In fact I was so happy the position na wo mu gina no otimu say ye bia no de akọ retirement akwate na fie yo ebia conditions omo paid na no say omo breast no mo sakan ya enka nyuma betumi asesa enka ebe make a difference yete an ye ka brain drain ko bi man so kwhwa nurse for hod mo de ye wo mo ko bi man so kwhwa midwife so hod de ye wo mo minimo bi wo Ghana ha say no ye nurse ni okodro broche na bra basesa it is ebi mo sacrifice wo mo life enu mo bibia de mayen na asoman ye kan ka ko na kwhwe minister bi budget de ma no full nkwa kwhwe de budget Kwana kwasha ni budget. Eti die na bro Ghana so saa. Say essential workers omo services ye hia. Na obi ti baby ebe ka certificate ekita no. Obi ti baby ebe yero politics. Wo bi asase wo de be yamanyosem. Si wo trust buy your head down in shame because all to be for the papa muden ni krofo yare enyamanyosem. CJ, it is so painful. Me say me nam na me share comment ni bia. In fact, my menya specific NDC communicators na muti social media na asam na ye ka no mode ya politics na bia audio woska wo ma me bi ya de be private hospital say yenkwa ne yenkwa hye no e bia wo sika no but fa wo se nipa na wo no ni sa sika ni bi ni motom anasa ne mpaboa mu say sa de pa ne ma me yare ni baby yare ni nua bi yare na onni sika wo de fasa meko ankrankre private hospital no sa de pa no nya de en eti problem inta kando. Yedim so kasa bebre in opposition. You are now the minister. 2026 I will say wo ye dia kono. It is too far. Yedim some of the media budget review beko parliament. I was some capture. Mon person pa bin kancha nurse for the midwives no. Na yen to meet na ha. We read this source be on social media. Na wa koma ya ya. Obi papa just a keja obuafo wen. Nurse ni wa midwife wen. Keja. Eno oba pin for back wa Adabraka polyclinic. Was my better feature homati will be in Hanuma or Beshame. And young nurse for more, your friend say antenatal unit as CJ, make a many about junior sending me who in answer. Me could real Moshami and Miss Sweatia, yes, sister, oh, you okay? Ya quacha came in who say, or Bappin from Namon CJ, Memodiana a cast 7. Or Bappin 4. It is a done man, what to nurse in Yanka than every cry and can be trashy ye. Yeah. It's a can nurse for Juma 1 more year, and the young qua almost save almost idea. Untumi fa nyama nyosem. All right. And obi a odi asem we be yama nyosem, ya no bedu okro we mu pa. Bi obeka no ka. Sa wuti social media na ye NDC communicator, na de bibia ye NDC MPP, bibia ye NDC MPP a wonni abadaye. Wonni abadaye ne tima mani pa. Ye nya isa de no.
and the solution penyifo de ba say negotiation gusu koso into obo makwa homegie no ene abekofa mo mabaye adwuma me so surprised I say ye ma menom ne papa mo makwa retirement ne bagie tum so be babaye adwuma because anima bi omo ho mo fight ye omo sanka no ene ne ye chima no e fight. Okay. Enti media madise sa nurse fo no agitum so mo bekọ amadaroma mo nwe ye ho mo nya temama yen yenim se de mo ye ne kwan so ano no you deserve it, you deserve more than this but mo hu ye mobo mo hu e mapping for mobo mo hu ye mame mo mobo man panyifo ne mema panyifo yare ya o na mo hu ye mobo ate mo kwa yare sabia ho kwa ye adwuma no na mo ni panyifo nkosoa enkasa na de obia beka atemdidie amanyosam ene wo bitumi nya kokudro na anya bia sam twadwuma na ye CJ certificate be na nya na de sam twadwuma certificate ben ena wo hia na so de sam twadwuma ena akoka net for certificate wo asem ukọ hospital ya kopɛ de okita ayi PhD e wo nurse mu na omo opane encheche wo nsama wo ma ye nya sa anese fo ye nipa CJ Sije mami kwada obokrata nim na memfa eye Ghanaian publisher enhyase na SML eho ensensenura sije yete se eye special prosecutor ene national security omo offices no akoredi SML honom na wo hwe amanebo ada obokrata yi ebo a wo mo esusu se enipa bia ye kasa oil cartels nipa bia semu a ene ba no fa won ne hodwade ni ade no sintoketo bia ba wo mo no benefit pa esase so mo koye no SMO niema wo mode ye monitoring ni ade ema giare no o mako dismantle ni nyina enti sa period ya de dismantle kozi se be fix ni ade no enyu fanchen na enyu fanchen no safo ya da bokrata isusuo na panyifie bo mo ne mo kasa ni susuo se wo mo no mo ehyehyekye na sade we ekoso no ebe benefit na wo mo tem say since March SML for the OSP and krata bia ne request bia OSP di beba eye hwehwemu ekoso no mo de ko nti eyo mo nwanwa omo anansusu omo ni mu dampo se OSP betu sa na mo no because omo adwuma na wo mo ye ne hwehwemu omo ye no omo mo ho kwan ye omo eye sa adwuma no nti no ena da bokrata yi eka ho asem ti ne giare de sadia akoso yi no womo eho beka pa etoni bia nka wo so man saka no ebenyu no afanchen na edanche so amefa asem we entum ye say Ghana Lebanon Islamic Secondary School 20 friend Glace won kra ha say no enipa bia hyase akobembe ho no makobo sa aslam si bia ye say wi nom ne ne mabone ekoso no ehu nti ama expose school fo nkwada no de wapon school awoko no biti babi nom wi no obita babi kwampo pese oto bi de ma wom na eno na wo fo ni PTA fo no ena school penyifo ne dia de settle penyifo nim se wo mo hwe na slums na sorry rise all of a sudden wo school ni nchen a omo de ya ne bone no penyifo enyi wo fi ho na school fo no enya a safer environment omo security ene bibia no na omo fa eni omo dwuma de Ghanaian publisher da bokrata anim eno no na sije me sorry sweet Mamimfa eye de overseer de bokrata no na menyina woni fa etosumienu na ahwe de bokrata emu ama ne omo chese wo hwa afi atwam ahead of abato kese no na Dr. Mahmoud Bawumia oye vice president nipa bia na ka omo ka ne ho a wo mo ewo ne inner circle mo eboa no entobo nsi ye so mo nyina atwe omo ho anya so matwom ho keke se oma be ne contenders onyo mukosi akan Dr. Bernard Champo emfoni di kan e wo hase ya na wono ye so afo hye eye enuane ene kwadwuma so odi akotem pa ye ka so bi e financier campaign e koso last year ni ma Dr. Bernard Champo na ne sika kodi mu a ni nyina no wode tai Dr. Bawumia ti Dr. ye wo se yadutwum so e wo hase ya former education minister wono so tachi ono abo Patrick Buama e ka ho emrase bedwane o kan kwe central e nana adodanko Akufuado according to the book sampanyefo nyina twe wo mo ho ebi ne Asia kan ebi nso so no akopɛ camp fofora wo mo kwakodi akire no mo de abe compete no nti no eno mo kyese anhwe yi a na atumenya sunsu anso bone pa wo Dr. Bawumia ene ba opese oba biem ene ho ensem kaye no ti sije da bokrata no ensem e ba ye no edoso anese for de no edoso pa wo hase na mabobo so amount no